Reka rero mbasuhuze mbahereze n'ikaze mbifurize gukomeza kugubwa neza, mbifurize n'umugisha w'Imana, muryango mugari bakunzi bacu tubana umunsi ku munsi, nzindutse mu makuru yacu, ni tariki 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Reka nizere neza ko rero ko muri hirya no hino mushima Imana kandi Uwiteka Imana akomeje kuba mu ruhande rwanyu ndetse n'ibikorwa by'imirimo y'amaboko yanyu akomeje kwishyigikira. Mu makuru yacu rero yo muri iki gitondo muranyemerera tuze guhera kuri Kapiteni Vincent, ni umwe mu basirikare mu nyeshyamba za M23 wacakiwe n'ingabo z'u Burundi FDNB hano muri Makobra. Turabigarukaho ndetse n'abandi bafatanywe bagiye batandukanye. Tubive imuzi n'imuzingo. Ni mu gihe muri teritwari ya Rucuro CMC FDP ya Generali Dominique Ndaruhutse yamaze kwirukana inyeshyamba za M23 mu birindiro bibiri muri iyi misozi ya Rubona. Ku munsi w'ejo hiriwe habera imirwano ikomeye cyane rwose. Turagaruka kuri Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo araza kukirangiza gute? Turinjira mu gihugu cy'u Burundi kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu by'ukuri nawe muri iyi minsi ubona ko nabo bayoborana cyane cyane Reverend Kuriyo, hari uburyo ibintu bitameze neza, ariko turagenda tubigarukaho. Mu by'ukuri turagenda tubigarukaho. Si aya makuru gusa tubafitiye, mwuka byaramwe, turinjira muri videwo y'abasirikare ba M23 hano muri Makobora nyine. N'ubundi bavuze bati nta gukomeza kubana n'inyeshyamba, reka twitange. Baritanga bijyana ku birindiro bya Wazalendo. Ayo makuru nayo turayagarukaho. Navuga ko M23 iri mu bihe byayo bya nyuma, nabo barabibona, bamakinga n'abandi bayobozi. Turinjira muri byinshi rero, kanda subscribe, share, comment, like kandi no kukazogera, dukomeze kugenda tubana 5 kuri 5. Ngwaye ikaze ku buryo burambuye. Nkuko nimbibabwiye rero, reka duhere kuri Kapiteni Vincent. Uyu ni umusirikare mu nyeshyamba za M23 n'ubundi wafatiwe hariya muri Makobora, afatwa n'ingabo z'Abarundi FDNB. Yafatanywe n'abasirikare bageze kuri 7 bamucungiraga umutekano. Mu by'ukuri amakuru yatanzwe cyangwa nk'uko byagaragajwe, yafatiwe aho yari yihishe muri turiya duce tw'intara ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane hariya mu bice byegereye Uvira. Hari ikintu kiri kubamo, nimba navuga ngo ni ugusaka cyangwa gukomeza kugenda bakuramo inyeshyamba za M23. Abasirikare ba M23 kubera gutangatangwa n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, Wazalendo na FARDC, mu by'ukuri bakomeje gufata abasirikare benshi, harimo ndetse n'aba bakapiteni. Ntabwo ari ubwa mbere tubabwiye abasirikare bafashwe. Uyu Kapiteni Vincent rero bamufashe ari mu bwihisho, aho yari yihishe ari kumwe n'aba basirikare 7 bamucungira umutekano. Bivugwa ko yarimwe ashaka inzira zimukura muri biriya bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. FDNB rero yaje kugenda imufata. Ibi bintu birakomeje muri biriya bice bya hariya hasi. Mu by'ukuri navuga ko M23 Uvira yababereye mbi cyane. Byanabaye bibi cyane kuvaho u Burundi buzaniye ingabo nyinshi, ndetse na Tanzania yinjizamo izindi ngabo. Byahangayitse inyeshyamba za M23 ndetse binahagarika ibikorwa byabo bifuzaga kugeraho muri biriya bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibyo ngibyo rero niko kuri, niko bihagaze, uko niko byanagenze. M23 ko ikomeje guhombara, uwo yafashwe yagiye, agomba kujyanwa mu bandi. Reka tuvaho rero, reka tuvaho ngaho tujye muri teritwari ya Rucuro CMC FDP ya Dominique Ndaruhutse. Uyu Dominique bayoboye CMC FDP nyine muri teritwari ya Rucuro, amaze iminsi ari kurwana yirukana inyeshyamba za M23 mu bice bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri hari hatahiwe agace ka Rubona katangiye kuberaho imirwano ku munsi w'ejo. Ni agace kegereye umujyi wa Bukombo cyangwa Bukombo centre. Mu by'ukuri nyuma yo kuhicira abasirikare batari benshi, ibirindiro by'inyeshyamba za M23 byabyigaruriye. Ku munsi w'ejo hari hamaze kuvugwa 93
ariko umubare waje kugenda uzamuka ugera ku 122, harimo abafashwe, harimo abakomeretse, harimo intwaro zatwawe, ibikoresho by'itumanaho, ibi byose niko byagiye bigenda. Aho ni muri teritwari ya Rucuro, iyo ni CMC FDP kabisa, ntabwo tubyinjiramo cyane, n'ubundi ku munsi w'ejo twari twagiye tubigarukaho. Barakubwira ko rero imiryango 35 itari mu muryango wa Loni, arasubumba itangira hanyaro. Na Amerika muri iyi minsi irimo ikora impinduka nyinshi cyane mbere y'uko twinjira no mu kwihanukira mu kurangizamo 23. Barakubwira ko Perezida Donald Trump yasinye inyandiko y'umukuru w'igihugu itegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu miryango mpuzamahanga 66 idakora ku nyungu za Amerika. Harimo imiryango 35 itari mu muryango wa Loni. Imiryango 31 ya Loni ikomoka inkomoko White House. Ni uko nguko. Reka turebe aha ngaha rero. AFC M23 yashyizwe mu kigeragezo. Raporo iheruka iturutse mu itsinda ry'inzobere za Loni ihishura ko mu ibaruwa yo kuri 30 Ukuboza 2025 kandi yohererejwe Perezida w'Inama y'Umuryango w'Abibumbye ushinzwe umutekano, itsinda ry'inzobere kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ritanga ishusho iteye ubwoba cyane ku ngamba z'umuryango w'ubumwe bw'abaturage ba Kongo kuri Alliance Fleuve Congo. Werurwe ku itariki 23 AFC M23 mu burasirazuba bw'iki gihugu. Iyi nyandiko yemewe ishingiye ku iperereza ryimbitse ryakozwe mu rwego rw'ibanze, igaragaza impinduka zigenda zigaragara z'umutwe w'inyeshyamba mu buryo bwa politiki n'igisirikare bushobora kugenzura uturere no gushyiraho ubutegetsi bwabo bwite. Aho urumva kuva rero mu myigaragambyo y'abasirikare ifite intwaro kugeza ku buyobozi bwa de facto. Nk'uko rero raporo ya Loni ibivuga, AFC M23 ntabwo ikigarukira ku bitero bya gisirikare by'akanya gato. Uyu mutwe wafashe ingamba zo guhuza ubutaka, ushaka gushyiraho uburyo burambye mu turere twinshi twa Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Impuguke zisobanura ishyirwaho ry'inzego z'ubuyobozi zijyanye harimo umutekano w'ibanze, ubutabera n'ubuyobozi bw'ibanze zisimbura inzego za leta za Kongo. Kwagura igisirikare mu buryo burambye kandi buhujwe. Itsinda ry'impuguke rishimangira ko iterambere rya AFC ku butaka ryashobotse kubera ubufatanye bwa gisirikare n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Iyi miryango rwose mpuzamahanga, izi raporo nazo zibasira u Rwanda cyane. U Rwanda narwo rukomeza kugenda rugaragaza ukuri kwarwo ku bibera ku butaka bwa Kongo. Ngo ubufatanye ngo bwafashije umutwe w'inyeshyamba kongera ubushobozi bwawo mu mikorere, ngo kurinda inzira z'ingenzi no gukomeza gushyira igitutu ku ngabo za Kongo FARDC. Ngo nubwo hakomeje gusaba ko ingabo za Kongo zigabanuka. Iyi raporo ivuga kandi ko hari imitwe ifite ibikoresho bihagije, ibikoresho binoze n'umutwe wa gisirikare ufite gahunda. Byose bikaba ari ibimenyetso by'inkunga y'ingenzi yo hanze ku bikorwa bya AFC bikomeje. Imihango y'amahoro ngo iragabanuka ku isi. Ngo nubwo rero hashyizweho ingamba nyinshi za diplomasi muri 2025 kugira ngo hagerwe kugarura amahoro, impuguke zivuga ko amasezerano yashyizweho na AFC M23 aracyari ntashyirwa mu bikorwa, nubwo hashyizwe umukono ku masezerano n'amatangazo y'amahame. Uyu mutwe wakomeje ibikorwa byawo byo gutera no gukomeza ibirindiro byawo, bityo bigahungabanya imbaraga z'ubuhuza
mu karere no ku rwego mpuzamahanga. Hano bakomeza bakubwira ngo uretse ibibazo bya gisirikare na politike, raporo igaragaza ingaruka zikomeye ku baturage b'abasivili batuye mu turere twakoreshejwe na AFC M23. Intambara, umutekano muke ukomeje n'ubuyobozi bwashyizweho n'uyu mutwe byatumye abaturage benshi bava mu byabo, bibangamira uburyo bwo kubona ubufasha bw'ikiremwamuntu kandi bigatera ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu. Uyu muryango mpuzamahanga n'inyeshyamba za M23 nabo ntaho bazigera bahuriza. Iyo ni indi raporo yasohotse, narababwiye ngo nyuma y'aho M23 isabwe kuva mu bice igenzura n'imyigaragambyo igakorwa igatangira, ariko mu by'ukuri ikagenda isa n'uyitangira cyangwa bayiburizamo. Mu by'ukuri umuryango w'abibumbye warahagurutse. Sinzi ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutegura ku nyeshyamba za M23, ariko bizaba biteye ubwoba nk'uko bigaragara, kuko harakorwa ibitari bike. Kuri uyu wa 7 Nzeri 2026 inama nshikiranganji yakoranye kurimba kwa Ntare Rushatsi irongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gen. Neva. Mu byizwe hakaba harimo umugambi w'igihugu wo kurwanya igiturire, ubwo ni ibiyobyabwenge. Ni uko nguko ni amakuru nababwiye ngo ni menshi. Makobora Makanika Kasimbira John biracyaha amashusho na videwo zo gushyigikira, harimo agaragaza uburyo ashyigikira igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nawe n'indwanyi yazengereje M23 aho bahuriye hose. Uretse ko iki gisirikare cya Kongo ubundi harimo abagambanyi benshi batagira ingano. Iyo bitaza kuba ibyo banza M23 bitakiri ku butaka bwa Kongo. Icyo nicyo mpamya cyo. Iyo hatabamwe aba bagambanyi rwose. Abunganira General Yav barasanga urukiko rudafite ngo ububasha bwo kumuburanisha. Ngayo nguko. Kandi rwaranze ibyo bavugaga byose. By'ukuri reka turebe. Ni kuri uyu wa 2 tariki ya 6 Mutarama 2026 itsinda ry'ubwunganizi bwa leta General Yav Ilunga Filimon wahoze ayobora akarere ka gatatu ka gisirikare k'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatanze ikirego mu rukiko rukuru rwa gisirikare, ritanga urukurikirane rw'inzitizi kandi rusaba ko yarekurwa. Muri uru rubanza rwibanze ku gusuzuma ingingo z'ibanze nk'uko tubikesha KMP, abunganira uregwa bagaragaje cyane ko urukiko rudafite ububasha bwo kuburanisha umukiriya wabo, kutamenyesha umugaba w'ikirenga Perezida Tshisekedi ko yatawe muri yombi, ndetse n'ibikorwa by'imanza byatangijwe hatabanje gutangwa uruhushya rwa Perezida wa Repubulika. Bamaganye rero kandi ibyo bita itabwa muri yombi binyuranyije n'amategeko, guhonyora agaciro ka muntu n'uburenganzira bw'umukiriya wabo, kandi ikiruta byose kurenza igihe ntarengwa cyo gufungwa by'agateganyo biteganijwe ko iburanisha ritaha ku itariki 20 Mutarama rizagena ahazaza h'urubanza rutegereje uwahoze ari umuyobozi mukuru mu gisirikare ukomoka i Katanga. Ese aba basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baruzwe nande? Ubugambanyi bwo kwifatanya na M23 bwiganje mu basirikare bakuru. Mu by'ukuri ndibaza nkitegereza nkavuga ati ni gute umuntu ugirirwa icyizere n'abaturage ndetse na perezida wacyo yifata akajya kugambana ku nyeshyamba za M23, aka kanya zamaze gushyirwa ku gitutu, ndetse n'ibindi byinshi zigenda zivugwaho
ariko ugasanga bari mu bugambanyi. Tshisekedi rero nawe yaravuze ati ahari ikibazo hose nzagenda ndwana nacyo ariko mbikemure birangire. Nicyo nabonye yashyize imbere. Reka turebe rero ibyatangajwe n'ingabo za Amerika. Ingabo za Amerika ziravuga ko zafashe ubwato bw'Uburusiya zari zimaze amasaha menshi zihiga. Ni ingabo za Leta Zunze Ubumwe rero za Amerika ni kuri uyu wa gatatu zemeje ko zamaze gufata ubwato bw'Uburusiya zari zimaze amasaha menshi zihigira mu nyanja ya Atlantika. Ubu bwato buzwi nka Belawan bwahoze butwara peteroli ya Venezuela iratunganywa. Mu kwezi gushize ingabo za Amerika zishinzwe kurinda imipaka zagerageje kwinjira muri buriya bwato. Ubwo bwato buri mu mazi y'ibirwa bya Carabas nyuma yo kubukekaho kuba bwarimo bujya muri Venezuela. Izo ngabo zari zategetswe gufata ubwo bwato nyuma y'uko Amerika ibushinja kurenga ku bihano byayo bugatwara peteroli ya Iran. Icyo gihe byabaye ngombwa ko buhindura inzira shinshi itabona ndetse buhindura izina ryabwo bwiyita Mariner. Bivugwa kandi ko bwahise buhindurirwa igihugu bubarizwamo byitwa ko ari ubw'Uburusiya mu gihe byari bisanzwe buzwi ko ari ubwa Guyana. Abategetsi babiri ba Amerika babwiye CBS News ko ejo kuwa kabiri ingabo za Amerika zirimo zitegura kwinjira muri ubu bwato kandi ko Washington yifuza kubufata aho kubushwanyaguza. Kuri uyu wa gatatu ingabo za Amerika zikorera ku mugabane w'Uburayi zemeje ko buriya bwato bwafatiwe ku mugabane w'Uburayi nyuma ya operasiyo ihuriweho yakozwe na Minisiteri y'Ubutabera y'Amerika, urwego rwa Homeland Security rushinzwe umutekano w'imbere muri Amerika ndetse na Minisiteri y'Ingabo. Izo ngabo zanditse ku rubuga rwa X ziti Minisiteri y'Ubutabera y'Amerika n'urwego rushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu ku bufatanye na Minisiteri y'Intambara uyu munsi batangaje ifatwa ry'ubwato bwa MV Belawan kubera kurenga ku bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwato bwafatiwe mu nyanja ya Atlantika y'Amajyaruguru hashingiwe ku mpapuro zo kubufata zatanzwe n'urukiko rwa Leta y'Amerika nyuma yo gukurikiranwa n'ubwato bwa Coast Guard, ingabo zishinzwe kurinda inyanja bwa USCGS Munero. Uburusiya na Amerika ngaha barasubira mu bidasanzwe. Amakuru avuga ko kuri uyu wa gatatu buriya bwato bwari mu mazi y'inyanja ya Atlantika hagati y'ibihugu bya Ecosse ndetse na Iceland. Ishami ry'ingabo za Amerika zikorera i Burayi ryunzemo ifatwa rya buriya bwato rishyigikira itegeko rya Perezida Donald Trump ryo gutangira amato yose abangamira akanahungabanya umutekano mu gice cy'uburengerazuba bw'isi. Amerika yemeje ko yafashe buriya bwato mu gihe amakuru avuga ko Uburusiya bwari bwamaze kohereza ubwato bugendera munsi y'amazi n'andi mato yo guherekeza Belawan. Kugeza ubu ntacyo Moscow iratangaza ku ifatwa ryabwo. Donald Trump kabisa akomeje gukora ibintu by'ibikorwa bivugwa ko bishobora kuzateza ibibazo bitari bike Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Vladimirovich Putin acecetse aravuga ati mu by'ukuri nta kibazo, twebwe ni imbirimbiri, ibyo mwakora byose nta kibazo, ntacyo bizadutwara, n'ubundi dufite abo duhanganiye, dufite ibyo dushaka kugeraho, nta ribi, ntacyo Uburusiya bwari bwavuga. Buriya mu kanya gato cyane baraza kuvuga cyangwa bashobora kukwereka aka operasiyo kikorewe n'aba bahungu.
ngo igihe M23 ikoresha abapfuye kugira ngo ishinje igisirikare cya Congo ubukangurambaga bushya bw'imibanire myiza buyobowe n'inyeshyamba za M23 bushyigikiwe burimo gutangira mu mujyi wa Goma nk'uko amakuru ahora aturuka mu nzego z'umutekano zizewe n'iz'ibanze abivuga. Inyeshyamba ziteganya gukora imihango yo gushyingura mu ruhame igamije gushinja FARDC ngo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo urupfu rw'abaturage mu turere bagenzura. Inyuma y'ubwiza bwo guha icyubahiro abishwe, iyi gahunda isa nkaho ari imwe mu ngamba zateguwe neza zo kwamamaza zigamije kunoza isura y'umutwe w'inyeshyamba mu gihe zitesha agaciro igisirikare cya Congo ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga. Nk'uko rero aya makuru abivuga, imirambo myinshi y'abaturage ifungiye mu buruhukiro butandukanye i Goma ndetse n'abandi bishwe mu turere tugenzurwa n'M23 yafatiriwe nkana n'inyeshyamba muri utu turere twigaruriwe amezi menshi. Iyi miryango rero bivugwa ko yabujijwe gushyingura cyangwa gushyingura aho imirambo ibikwa kugira ngo igaragazwe ku mugaragaro. Itegeko ni ugukusanya iyi mirambo ahantu hahurira abantu benshi mu muhango wo gutangaza ko yishwe na FARDC. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nubwo bamwe mu bahohotewe baguye mu duce tugenzurwa n'inyeshyamba ubwazo, mu mibiri yatangajwe bivugwa ko harimo abantu 8 bahitanywe n'ibisasu byatewe mu mujyi wa Masisi, igikorwa cyamaze gukoreshwa mu ntambara y'amagambo ijyanye n'intambara. Iki gikorwa kigamije gushyiraho inkuru yihariye y'ingabo za Congo zigaragazwa nk'inyamaswa kandi zigambiriwe kwibasira abaturage cyane cyane abo mu muryango w'Abatutsi mu gihe M23 ishaka kugaragara nk'umukinnyi urinda kandi ufasha abantu. Iyi nsobanuro iravugwaho rumwe n'indorerezi nyinshi zigenga zigaragaza ko M23 ihora ishinjwa n'umuryango w'abibumbye guhohotera abaturage. Ubuyobozi bungana n'ihohoterwa rikomeye by'uburenganzira bwa muntu mu turere igenzura. Mu bihano bitandukanye inyeshyamba zigerageza kwigaragaza nk'ababohoje zifashisha amezi menshi zigaruriye ubutaka n'imijyi bya Congo. Dukurikije amakuru ahari bivugwa ko inyeshyamba zakoresheje itangazamakuru ryo mu gace, imbuga nkoranyambaga, abavugizi bazo bashyizweho n'ibitangazamakuru mpuzamahanga mbere y'igihe kugira ngo uyu muhango wo gushyingura ukwirakwizwe hose. Ndabona ari ibintu birebire ariko aho ngaho se n'ubundi M23 ntiba yarangije gukubitwa igihwere. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo isigaye ifite ubutasi bukora n'uburyo bumenya ibintu hakiri kare by'ibyo inyeshyamba za M23 biri gutegura. Reka mbashimire rero, turagenda dusubira mu makuru yacu ari